Hei whakatepe noa ake, he whakaora anō i te mauri o te tā moko. Ko ia te ngako o te hui i tū i tauranga moana i te rangi nei. He āhuaranga tā moko o rereke atu ki e rā o ngā rā ōmua. Nō reire ngā taukua hipa me ki ngā rā ōmua, āhua heke iho haere te mano o tō tātou nei tonga. I ngā rā anō nei me e rātu o ngā iwi taketake o te ao tā moko, a rā he maha atu ki ngā kaupapa kōrero, ka whakawhitiwhitia e hāngai ana ki te taonga nui nei. Te tū hono hono i a rātou katoa, ki ngai Māori i te tuatahi. An understanding of the Maori culture and learning about the tattoo designs and just a really great personal experience as well. Hoi anō ko te tino a wanga nui ke i roto o e nei rā o te ao huriuri. Nā te ipurangi, he māmā noa ake ara ki te tango ki te kape mai rā nei. I te tini maha atu o ngā momo tā moko, kei reira e kapakapa mai ana. Tino mate kai ana te ao ki tēnei o ngā taonga. Hoi anō, he te whiwhi rātou i te moko, hoi anō ke raro i te kapu o te kuaretanga. Ka tika hoki he taonga tuku, me ata poi hia. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.